22nd of September. Kublai yafi baro. Te ngensa ya chakmat ka Bible study jungi ka Gospel kat kumu Matthews. Mutagas ngi kalanang baningkong dakot kat pra hadu bakut. Te hangne ngi sapanga jingka yau Jesus Christ. Te katkum ka dustur jungi Jew sisian ke arngud kila ya tektien kila longkong kibala ya to. Tama ki saya la ka jong ka ying ka sem but hadu shisnem kala ban shimpor ban ya to. Te hangne fi Joseph bat Maria kila adap ya tektien but fi la suntu hangne ka Maria kala pun nau mensimbo kuit. Muntas ngap jayu katkum ka ayin jengki Jew andala jayu kumne ka ayin jengki kong kilaban lentem mau apan penyap ya ka Maria namar ka la long armet na kataga daw ka re Joseph sangap menta Joseph la lekum no angel utray la pau hagajing posniu badulong yaw Joseph wating Shem tengah ya Maria, but namar I kulong de jong mensimbo kuat, but nang ta wong kajing kular baning kong jong kajutang batamai fin sa yosngo hangne kade na Gospel Matthews kala nang baning kong dakot arpo way. Sangap fin sa kot kerteng Jisu yau namar un penim yalagi pat na kipop jongki first jing kular. He will deliver from their sins. Ko himen ko para bayit ka jingkular baning kong jang blay ha ka jutang batamay de jing panem na ki pop lang ba u Jesu. Tenga ko bangin phai biang siya u Joseph. Pen Joseph kiyang Joseph long bri ba hop balay. Namar ko ban third wrong ya ka Maria. But ulamut ban polite na ka jar. Renamaru angel utray la ong ya hukumne ula pediang ya ka Maria. But andangin pulesha kmart pinsa yi ka angel kansa kren baru Joseph alay sien, sausien, sakmat. Balay, maru Joseph ulang bala kroy ban sengap ya ka jingay jingmur jong angel. Balay ki angel kimwan kren bat ngi namar ngi sengap ya kiwe. Ngim jukong ya ki angel ngi kongu ya kiwe. Agak daw. Re Joseph yi ula kongu ya ka Maria. Pasa kawe kaba kong san ngin yi hangne Joseph ha ka jaga ban lentam mau ya ka Maria umab amar tip sapang mansimbo kun wala da angel la ong ya wo but ula mab ula pediang ya ka but kila ya don lang. Ko ba nong ya kito kikmi kikpa ki basngab ya nga sumabase Kicingnya jingtulot jingduna kinsawan ha ke yang kesemjungi. Dre Joseph ubri bohong umap. But pen namar ula map baru ula semya ke Maria kat kung jingai jung murjung angel lajayu Joseph ha kane ka perse baro kowe ula long ubri badon boktam namar Kito kikti jong Joseph kila long ki baning kong ban ktaya unong panim jaga pertay u Jesu. Pet daki snem kila abya ka jingwan jong Jesu ray Joseph ulalong badon boktang ban yui ningkong ban kta ningkong ya unong panim de u Jesu. Ko himen ko para bayid ka kanya ka diga jingkar ku ka abya kito baro kiba kloy ban kongo ban insngi ya gak tenjung blay ban ngin kid kia ban suntu ikane ga jingkular baning kong jung blay ha ka jutang batumai baru blay badan borboro on kar ku kadai fi ha ka teng pa